Yasuga, Yasuga, yeah, Yasuga. Oh, Yasuga, 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 yeah, Yasuga. Oh, Yasuga, yeah, Yasuga. Ahe moshaka na mishaweta kusuka tindawoni ta ku hambanahambana ni muamukela ka Conspicuous TV. Loko mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe, loko already mi subscribe ni kensini ku mi subscribe ni lexi mi nga xi endlaku ku like video mi share na van'wana mi tlhe mi siya mavonelo ya n'wehe ka comment section. So namuntlha ya bula hi Xitsonga top female vocalist, kumbe ni ya mi nyika nxaxameto wa mina wa Xitsonga best female vocalist. Ku nga va ku ri backing vocalist kumbe leading vocalist, but vanhu lava ni twaku ingaku like va excel loko swi fika ka mhaka ya vuyimbeleri bya vunanga bya Xitsonga. So ni ya focusa ngopfu ka traditional music, which means loko ku ri na gospel, ku na hip hop, R&B, ti-genre letin'wana ta music a ni nge ni ya focusa ngopfu ka tona, ni languta traditional music leswi va ngo exigaza. So la ka nxaxameto lowu i nxaxameto like wu huma ka mina. It's not like ni tirhise ti-statistics from somewhere kumbe ni tirhise tinhlayo ku someone performed better than this one or this one. So nxaxameto lowu huma ka mina hikuva ni yingisele tinsimu ta vona, and then I felt like okay, these ones are my best female vocalist ka Xitsonga. So nxaxameto wa mina wu tshame hi ndlela leyiwa. Xin'wana xa koho, if your favorite artist are kona ka nxaxameto wa mina, you can kindly leave their name in the comment section in ndlela yeleyo. So ka list ya mina ni na okay, mo sungula hi Xinombelani Sisters. Xinombelani Sisters va hi nyikini ti-project ta voho to hambanahambana, and then kun'wana a va ta as the backing vocalist ta Xitsonga. So Xinombelani Sisters, and then number 2 ni ta chela mo chela Majubani Sisters, because Majubani Sisters na Oscar Makam sweswi va heta ku humesa album ya vona is number 10, number 9, number 10. I think it's number 10. Yeah, I think it's number 10, one of us. And then number 3 ya mina ku ta va ku va wachauke. Yeah, wachauke. And then number 4 ya mina ni chela Manflow. Yes, Manflow. And then from Manflow, and then number 5 ya mina oh okay, before ndrewala chela Sunglen. So leyi nga yi I think vo ka nkarhi wa sweswi ku nga my top 5 Xitsonga female vocalist in ndlela yeleyo. So Sunglen vele a swi tiva ku i nyike countless hits from Bobiya, Suduwele, Vabamzana, ya kaya ti tele tinghoma ta ku ma Sunglen nga ti hit hi ndlela yeleyo. And then Manflow tanihi swi tiva ku vela a yi ri part ya Xinyori Sisters, loko ku Dr. Thomas Chauke and Xinyori Sisters a ku ri yoho nkarhi wo tala, sometimes a ku ri yoho leading vocalist ka tinsimu tin'wana, and then yi tlhe yi nyika ti-project ta yo. I think yi hetelele ka xibombe number 3 if I'm not mistaken. If ni endle xihoxo mi ta ni tsundzuxa comment section. And then Wachauke na ye i hi nyike tinsimu to hlaya, kumbe va hi nyike tinsimu to hlaya ta kahle leti nga hlantsweka in terms of ririmi, and then na mayimbelelo ya koho swa hlangana ti-instrument hi ndlela yeleyo. And then Majubani Sisters ve le kutini na Oscar Makam, as you can hear they are all over na Oscar Makam. And then lavan'wana ni nga va hlaya i Xinombelani Sisters. However nga kavele ku humeseni ka nkarhi wa sweswi a ni sure ngopfu, but nga kavele ku humeseni khalenyana hi nge se twa something from voho, kumbe va humesini no va ni nga vangi na nkateko wa ku swi fikelela kumbe ni swi twa hi ndlela yeleyo. So nxaxameto wa mina wu helela kwalani. So if ku na lava twa ku ni masiyini, siyani mavito ya vona ka comment section, and then hi ndlela yeleyo hi ta yi teka kusuka kwalani. Mi nga raveli ku subscribe, mi like video, mi share na van'wana. Inkomu.